Itũra-inĩ rĩa Meto gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Gatagati makiria ma aikari 100 manyitanĩte na gũitĩka mũgũnda-inĩ wa ũmwe wao kũmunyeria mũthemba wa Ipomea rĩrĩa rĩtharĩkĩire mĩgũnda yao na kũgirĩrĩria nyeki gũkũra ũguo kuima mahiũ mao nyeki ya kũigana. Hata mvua ikinyesha namna gani haiwezi patikana nyasi. Sisi akashikana kama group anabishu alafu akaamua kung'oa. Hii ni kitu mbaya ambayo hata hawa watu ambao wanaweka madawa mashamba wameshindwa na dawa ya kuiweka hii, kwa sababu ikiiweka inamaliza ng'ombe. Sasa sisi tumeamua tuitoe kwa mikono. Hata ingawa tunang'ang'ana kulima kiasi, lakini imetulazimisha kabisa, kwa sababu sasa hii inakataza ng'ombe wetu kupata nyasi. Ona aikari a itura rĩa maili 9 kilomita 60 kuma itura rĩa Meto, aikari marauga maranyitana na kũrema mĩgũnda yao ũmwe wao kuona kama mwingi koyaga ndĩrĩ nĩguo kũhonokia kũrĩa marĩithagĩria. Leo tunaenda shamba ya mmoja wetu tunamng'olea, siku hiyo ingine tunaenda kwa shamba ya mwingine tunamng'olea, hiyo ingine tunaenda shamba ya mwingine, hivyo hivyo hadi tukamaliza hizo mashamba zetu. Inapokuwa kubwa inamwaga mbegu. Kwa hivyo uking'oa mara ya kwanza hiyo kubwa inatoka, mbegu inamea next season. Na uking'oa hiyo mbegu ikiwa bado haijakomaa, itakuwa hakuna kitu itamea tena, pengine ile recessive seeds zake ambayo ziko ndani ya mchanga. Na uking'oa hiyo mara ya 3 itakuwa imeisha completely. Mĩhang'o ĩno ĩrakinyanĩrio nĩ gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa thirikari kĩa WHH kũrĩa arĩa maranyitanĩra mĩhang'o-inĩ ya kũrĩma maraheo marĩhi ma o mũthenya. Mĩhang'o ĩno ĩrerĩkana nĩ ĩgĩte na umithio kuona nyeki nĩ yambĩrĩirie gũkũra rĩngĩ kũrĩa ria rĩrĩ rĩmunyĩtwo. With the presence of Ipomea, then we really cannot speak about pasture. It's reason we are capacity building communities to ensure that they get to understand on the effects of Ipomea and also take up the initiative that they can really uproot it on their own farms. Tulikuwa na shida sana kwa hizi mimea imemea hapa. Ilikuwa inatusumbua, nyasi haitoki. Hii tumefikia sasa kila mtu wa hii location anatembelea hii center, anaona ndio kila boma ama kila shamba kwa hii location hii iweze kung'olewa. Rũhonge rwa mahiũ kaunti-inĩ ya Kajiado rugĩte ria rĩrĩ rĩkoretwo rĩgĩkũra na njĩra nene kũndũ gũtiganĩte kaunti-inĩ ĩno na kĩhonia gĩa gũtũra nĩ kĩrethwo. Kuhimiza wafugaji wetu waweze kung'oa huu mmea wakati unapoonekana ukimea ili tuweze kuikabili. Lakini hapo baadaye tunashirikiana na mashirika mengine ili mashirika mengine ya utafiti ili waweze kupambanua jinsi bora ambayo tunaweza tukaweza kukabiliana na mmea. But as much as we are talking research, we really cannot sit back and relax because there is no scientific proven way that can control Ipomea. So for now what works is a manual uprooting. Na thutha wa mũthenya wa kũmunyeria nĩ ihinda rĩa aikari arĩa mekũnyitanĩte gũkinyanĩria wĩra ũyũ gũkũngũiya makĩhoka ria rĩrĩ rĩtigũkũra rĩngĩ na kũgirĩrĩria nyeki gũkũra ũrĩa kwagĩrĩire. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.